Ipheji lakhe umfoka Mvelase uwabuka amavidiyo uzobuthola ubufakazi balento engishoyo yokuthi insizwa le kaMvelase ibi umuntu vele ongasithandi thina balandeli bama-Blue Nation, ongamthandi no-president wama-Blue Nation. Uyabona, lokho kuyiqiniso esingeke silifihle, esingeke futhi siligodle. Uyabona, bekuyinsizwa vele nje engasithandi-ke thina balandeli bakwa-Blue neqhawe lethu. Uyabo, kodwa uma sekuvele into ekanjena eyisifo, angicabangi ukuthi thina abalandeli bakwa-Blue sekungamele sigiye ngokulimala kwakhe noma ngokudlula kwakhe emhlabeni ukuthi ya vele ubevele engasifuni kwasha kwacima mase sijabulela ukuthi akasekho emhlabeni. Ngicabanga ukuthi ngabe kuwubula lokho mangabe kunomuntu ogiya ngokudlula emhlabeni komunye umuntu. Uyabo, lokho ngikusho ngoba ngiyabuka la ey'nkundleni zokuxhumana angeke vele sibacontrol abantu ukuthi beposte ini, bekhulume ini. Umuntu uyisho into ayithandayo ngefoni yakhe nangedatha lakhe. Uyabo, so ngiyabona abaningi bathi khona nje ngiqeda ukuyibona manje kuseni nje ngoba ngizoyiphumela nami ngemsebenzini. Ngibona manje nje le post upostile-ke lo postile uthi sizamile umkhuza saze sablokha nepage lakhe. Angimazi ukuthi umlandeli wakuphi-ke loyo, angifuni Nkosi yami uxube indaba. Ngisho into engiyibonile mangifunda laphana ku-Facebook uthi umfo sizamile ukumkhuza saze saliblokha nepage lakhe, waqhubeka ngenkani yakhe. So asimzweli ubuhlungu. Yabo, kubuhlungu ukuzwa amagama anjena ephuma kumuntu omdala futhi ozele onengane noma oney'ngane engicabanga ukuthi lesehlo naye sangamehlela. So angicabangi ukuthi mhlampe naye usengakujabulela ukuthola ama-comment anjalo athi hayi vele sasimkhuza noma sasiyikhuza ingane yakho, lokho okwenzekile kuyifanele. Angicabanga ukuthi ukhona umuntu onekhanda elisebenzayo ongakujabulela ukuzwa amazwi anjalo mayingabe eseyinhlungwini. Uyabona, so ingakho mina ngithi siwumndeni waka-Blue Nation sidlulisa amazwi enduduzo emndenini wakaMvelase. Umfowethu-ke usiqiniseko bekuyinsizwa esasencane. Uyabona, bekungakabi ubaba loya muntu, bekungakabi ubhuti futhi bekuwumfana nje osasemncane. So kubuhlungu ukubona iy'nsizwa eyisahluma zishiya ngalolu hlobo emhlabeni. Uyabona, kubuhlungu-ke ukuthi umuntu adlule emhlabeni ngesandla somunye umuntu. Uyabona, ngoba mangizwa mangilithola udaba ngazi ukuthi udlule emhlabeni ngesibhamu. Uyabona, into yayizolo-ke leyo ngoba ngazi ukuthi umfowethu bathi ubethusha ulife. So uma ethusha ulife wakhatheka khona kanjalo, kwazwakala ukuqhuma kwevolovolo kwabe sekudlula kwakhe emhlabeni. So ngithi mina kumina nabanye abanamakhanda aney'ngqondo ey'sebenzayo ngithi bafowethu asiwadlulise amazwi enduduzo emndenini. Yebo yena ubengasiyingilosi, unazi igameko zakhe la ebethi mayigcoba khona shiye kungcolile. Usho ukuthi nathi size sihluthukele iy'nhliziyo sithi hawu lo mfana kodwa uphume kanjani, inhlonipho yashonaphi kuye ngoba mayikhuluma uyanhlanhlatha nje engazi ukuthi uhamba ku-freeway. Kodwa kunjalo bafowethu, angicabangi ukuthi bese singaze siyithathe personal ngale ndlela ukuthi sesingase simfisele ukuthi adlule emhlabeni noma size sigiye mangabe sesithola iy'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni. Uyabo, so ingakho ngithi mina ngisukuma nokuthi sidlulisa amazwi enduduzo sithi dude emndenini nakubafowabo nakubantu abebemthanda. Uyabona, kubuhlungu lokho okuvelela umndeni wakaMvelase, and kubuhlungu ngale ndlela yokuthi kusazolokhu kukhulunywa. Yazi kubuhlungu ukuthi umuntu mayedlula emhlabeni mase kuqhamuka abantu abenze ngazuthi bayazi ukuthi udlule ngesandla sikabani noma bekwenze njani azadutshule. Mase bekhuluma bevuse amanxeba, ngisho ngathiwa uthi uzama ukuhila noma uzama ukuphola noma uzama ukukhohlwa. Mawuthi uyingenele efonini yakho naba abakhuluma kakhulu abenza ngathi bayazi.
uyabo. So ilokho bengizokucela kubafowethu abakhona la endimeni ku-TikTok ukuthi bafowethu ningazenzi abaseshi abangagonyaziwe, nizenze ngazuthi niyazi ukuthi umfokamvelaso Siqiniseko udlule ngesandla sabani bekwenze njani, ngoba niyakhuluma bo nomfowethu lalo walimalela la kwaSteve. Ziningi iy'nkulumo beseyikhulunywa ukuthi hey ubani wamdayisa, ubani wamthuma uphuthu wayemdayisa, wasuke wadelela abantu aba-wrong washaca amashica. Nenze ngazuthi niyazi ukuthi udlule ngesandla sikabani. Cha, asikwehliseke kulokho kumfokamvelase ngokhuza ngingakaqali. Yebo sekuqalile ko-Facebook kuma-post ngiyabona, uyabona, kodwa ku-TikTok cha bengingakahlangani nabo abazenze ngathi sebeyazi. So ngiyakhuza-ke kungakaqali, ningaqali bafowethu, yekelana amaphoyisa enze uphenyo lawo, liyekele umndeni uzile ngephisi, uyabona. Ningalokhu nohlukumeza nenze ngazuthi niyazi, noze nimenshine namagama engingafuneki ukuthi nize niwamenshine ngenxa yokuthi niyitshela ukuthi niyazi. Umfowethu angeke silibalekele iqiniso, baningi abantu abethi mayekhuluma ngabo ashiye kungcolile, uyabona, noma akhipha amagama ahlabayo, uyabona. So angicabangi ukuthi usuzohamba wena ubheka ividiyo uthi wakwakhuluma kabi ngobani, mhlawumbe noma uxabane nobani, mhlawumbe cha, asazi bafowethu. Asike nje siyifundise ukuthi siyekele amaphoyisa enze umsebenzi wayo. Asazi ukuthi kwenzakaleni, asazi ukuthi bekonakelephi, esikwaziyo ukuthi umfowethu akasekho emhlabeni. So ngalokho sithi dude emndenini, nina baseshi baka-TikTok, yehlisani kancane bafowethu, ningakhandi ukukhuluma okungekho, ningafaki umndeni iy'nhlungu phezu kwey'nhlungu, lokhu niveza amagama abantu nithi hayi ubani. Mangabe unayo leyo information, mangabe unayo lawo ma-voice note, ngoba iningi lihlezi lithi nama-voice note, ahambise e-police station eseduze ngawe. Mangabe unayo i-information yokuthi umfowethu uSiqiniseko umfokamvelase udlule ngesandla sikabani bekwenze njani, hambisa kwi-police station eseduze nawe, amaphoyisa athathe udaba libeke ezandleni zawo, uyabona. Ningasibangeli umsindo la ku-TikTok, sikhathele ngoba okubuhlungu ukuthi abanikhuzi, uyabona, abanikhuzi. Mase ukuthi mhlampe nina nisuke nikhuluma kabi ngegama lomuntu abangamthanda abaningi, bayancoma bethi yawo insizwa impela, yabo, abanikhuzi. Then mase kwenzeka into enjengalena sekuthiwa hayi akasekho-ke emhlabeni ubani, seniyaqala niyakhala. Kade ningamkhuzi mayenza okurongo, benimdriver niyomfaka ehlathini nithi akaqhubeke kuyinkonzo, uyabona. Mase sekumvelele okurongo, okubi, okubuhlungu, seniyaqala futhi niyakhala. Nine kade nihlohla impi niyiqhubekisa phambili. So bafowethu, zifundiseni ukuthi ayikho insizwa ku-TikTok, ayikho insizwa yedatha. Mangabe uthinta igama lomuntu kabi wakuveza okungenami, yehlela ngezansi, hayi ngoba uyiligwala, kodwa ugwema khona lokhu ngokuthi uze kuthiwa uma uhamba usuhamba uqalaza, usudinga ama-bodyguide, uyabona. So uthenga nempilo futhi ukuthi engathi ungaphila isikhathi eside, hayi ngoba usuke uyiligwala mawehlela ngezansi. So maningasifundisa lokho nje bafowethu ku-TikTok, nazi ukuthi u-TikTok okaqeda isizungu, akusiwona okuphemba izimpi nokukhanda izitha. Cabanga ukuthi mhlampe singaphila siqhubeke nempilo siye phambili. So dudu emndenini wamvelase bafowethu, kubuhlungu okuvelela uSiqiniseko, engathi umndeni ungaduduzeka-ke.